Katayihangwa nuwo mukazi w'enkoro kubagira ente omu tawuni ya Kaguha muri Shema municipality kandi tumushangira hari rufura omu ruturutu rubaheza kubaga. Ogwo akazi omu bigyere byiba Jackson Katayihangwa owabire nabaga konka bwa nyuma y'okutunga butando omu mwaka gw'2019 akamuza omu bigyere. Nyuma y'okufuna butando twashara kugira ngu kasomere tugume nayo akuba nimutushemera kuba ntuyera fiizi y'abaana. So nateerera banywani bitu ntungamo Rwanda ezo nizo areas ezinkwihamu ente nooza ntungamo ngura ente ozireta obaga obumwe bashashura practices kuba zisigiire zitashashwire z'ente ninga obumwe tugura kyenshama nayo tuneyo banywani bitu tushashura mpora mpora kuma nobaga noshashura noyihayo noguza mpora mpora. Hilda nagira ngu iba atakagwire mu rubutando bakaba bakora hamwe kandi niwe yamwegiise cyone cyarukora ubwa hati biyabira za shopping asigaye yambagira ente yagiteka buki hata aho nyine kusiba n'ente mana abakozi babo bariho bitu noreba bwiro bwinji bona bakunda kunywa ngeni yaza kunywa hati customer yagushangaho oyine kwehangana ukamutemera. Ubwo namanya kupementa amanya nera Tereze yine itakabagirwe ninji manya kuba kanyureka agira teji era mu kimezi ejinezi ejimugurezi kandi ejogurezi so experience ngiye so nurgaho zo mukataro yegose ndanzo mukatare ngurente zanje anze n'abacupa bazitera amatora bayikora ina panisa zigete izisiyaha nkora konche sinkurangura imbasa kuba nimbaga wezine zitwara umufamo okurugerera hari Hilda okuba omukazi tikiri kumanyisa okushabiriza hamwe no kwehindura enshoberwa. Omukazi wayimanya ngo urwo mukazi n'ubwo mukazi uzima no wakubura urwo mukazi oyine baro ndashaka kushabiriza uko cyangwa ngo urwo mukazi ushemerera kushabiriza no wakuboda mwino kushemerera kushabiriza bakene cyendo shabirize mbere uyaringa kugira ngo nobasa kugira ke cyakwikaho gutandukira ejo nazibaho ninge kintu nicyukikirora ngo cyakuremera uryo tubantumwe mu kwere konga kugira ngo oshabe mpare oshabe cyo kunywa okwenda gukora business yekabe y'umutano hazindi Hilda nabagente z'enyankore zonka nobwa kugira ngo nobazimusera bagenyankore because the moment you get a business partner is what we call a business design. The moment you get that business design, that is moramo. So this business design you to knock down to baga kwateme kugira ngo nenyankore ikintu no kireba kwarte yazo eyito yenyankore mwe no mutiya nakutuma namanya ngo ahabuce yakatya ngo wakunde tere nyama yenyankore which is of good quality no kugira ngo oyabura inyama yuwashanga nabwo terwa cyo kuyabura twara nyama simu cyakaragara fakitu tabona ko customer zabenye no Hilda Katayango hati no twa nawe kandi kaine shonga ibintu bitambaraje Entu musima bwecho kandi na nikinza jena Justine shonga konka shitugire ngo nayefunyire ente agita hansa agibaga no bayenge nenda mana hatu wabano no funyanke ente yaguruka yagenda wenda kuhayara ngo ndije akagenda kagikwata uko nako kusomoza uko banindeba batinka kukwata so nyine kuhayara ngo akagenda kagikwata kagingaruramo tando mukutema wano otema kosa akutema tishine kumenyekani ya mutemi kimachezi shozi atasona tine mutemi ninyeteme kwatukandegamiza nubwo arabe nakore byona bitaine biri kumuteganisa mu murimo gwe kanafuna sponsorship y'abana banje education bani mangu hata nafuna education y'abana ngafuna umukono gwangu hata abana nani mangu mwana ine fees ebyo kurya byansigara ibindi nimbasa kubimuha capital ningifuna konka capital tekwemarira kugira ngo ihemu fees ngakora private business omuri Shema municipality Hilda niwe mukazi w'enkoro kubaga ente abasigara bona n'abashija gasha kwa mayiko atwakire.